Tak mau Yar. Yar. Beda apa Kak Tuan? Yenja Yar, cara ajalan sambil ngengceng-ngengan. Saya nggak terperusok. Beda apa? Tuh, bela deki Joko cumi Kak Tuan. Tega bela sendap kerok-kerok. Iya Yar. Iya dah iya Kak Tuan. Jika kecek pah metodu sengko. Iya memang tahu bisa kaki Yar. Emang beda apa? Iya dah iya Kak Tuan. Cong. Apa kia Cong? Ulah tak bira materi lagi pah tak nun kele nun lebet ya dan orang. Pan piar sekali. Pah terus Cong. Malah pada tekah. Tak tahu ya. Cari orang Usman. Bu, ini pas teka goreng Usman reng. Iya dah iya Kak Tuan. Ada apa ya Kak Tuan? Kakek todo sih menan dia orang ingan sengko. Iya Yar. Lah kenapa apa Kak Tuan mi pas sedih kakek kapan kuat jadi tengak ji ya? Oh, sepurung Kak Tuan cering tak sengaja Kak Tuan. Iya tak ada apa Yar. Iya iya Kak Tuan ceretan Kak Tuan. Terus akar pada masa tiada kaki Yar. Ya nja Kak Tuan sengko gen beli. Terus nyaman Usman ji saya kata kok kaki apa? Yang kau benikin tako Kak Tuan. Enganji saat culuk bajingan dan ceret kita kuat orang. Engkau benikin tako Kak Tuan. Engkau gen peran kala pamur. Lah pada Yar. Ken polan lain bahasa. Mayu lentre bay. Ongkuan Kak Tuan. Mimin tahu ku na. Mayu lentre. Bila Kak Tuan. Lu tahu nak ki? Ya setia Yar. Aba mayu Kak Tuan kau lebih narang ban kaki. Barang lo Kak Tuan. Kita kaget Yar. Menenang kaki mau kena orang Kak Tuan. Ayo. Ya kates lah murna. Enggak ada. Kak Tuan Kak Tuan. Ada orang yang gelak sih masalah songkok. Mikir ngajar ya. Sepuluh yang terlanjur biru Kak Tuan. Kaki mi pas ngadan songko ya. Kemudian. Assalamualaikum. Ulah tak bira materi lagi pah tak nun kele nun lebet ya dan orang. Pan piar sekali. Beda apa Kak? Enja le. Kaki andi masalah bandri ya. Iya bener Kak. Pelakin tak terima ya. Mi tulang ngong hedan nak. Ya terus aja nah. Lu udah tega ya.
Ijo, Nurong ko rumah. beda apa? Engko yang kayo. Apa orang-orang yang ada mah? Tahu antar ko di rumah kaman. Pirang mah kurang ajar, makacong. Kenapa orang jisap? Berde kaman. Mari nak kela tot TV. Ruang orang kaman. Di masalah soru lagi. Iya. Kakek kak tuan. Tujuh kak tuan, tujuh kak. Aduh. Pas kendur kan setia. Perlu apa kak tuan? Anja tak perlu apa-apa man. Kenden nareng kok meloros masalah nak kana kedua ria. Detina kela nak kana kedua ria apok pak. Markena orang kakek ria. Tamit-amit rencana jalan. Nyata na bener tang orang ria malay gina ngarakin pangalan kasar nalu. Detin keru ka orang kakek dia ya. Ida iya katuan, ku atas nama tang oreng, tina sepora. Masalah tang oreng de katuan, pacan ko kebudi na. Balian na bingko kapi katuan. Iya tak rapa sa nyata naman. Masalah nganji ya. Orang kakek dia. Iya tang oreng dia. Kebeda ya, kareng orang kakek kapi. Tai ko cak bengal mon selengkak ko orang ria ki bunga puakinya mana kakek. Mon kan nanti masalah man. Kau tu tanggung jawab TV. Kayak maninya mana kakek. Iya mon pai puang puaki tentang kebagusan. Ngerok bagus ke kakek. Mon kacubaan. Karo ken angang aja man. Iya katuan. Iya mon daya man. Lah katuan, tina coba terus. Masalah tang oreng de pacan ko lah katuan. Apa naman? Ceki pa terus dia. Po sepora katuan atas nama tang oreng dia. Sekali lagi sepora. Ceki pa terus katuan. Apa jangan kayak dia? Aria. Belah katuan. Lah, Apa man? apa katuan? Pening kok ken membeli can. Ya Allah.